core councilin lo rel to ongin long service hi local officer kan kora hian engomozat mu kan neya kor hian lompuina emo choi moina thu ziak kha pek an lani lova zanina hena hloma pek an ni dona thu hi kan chiarange a in ang tlang deuh veka Kres dania lompuina tin an thalak tar ania masaber hi apumin gan chiaranga ichuan adang chu kan thethiam to mai ome pipu danilova ke lal ringaya RS retire husband of R lal siami late tui kual kor local officer nia long service batch donga pathian rongbol na thok theya yom hi kan ngai hluin kan lompui tak zet che ani ti entirnan he thuzia khi kan hlana che thiltra chanchin lom thlen tu te ke chu avamoyen rom bung som chang sompanga sector secretary mingsain dania commanding officer dania CSM the Salvation Army to equal core Central North Division February ni som pakwa sang ni le som ni le pathum ania hei hi kan citation pack tu ni lompuina khongain puringaya ron suak sela elama hian sipaitele core council ayo in he thuziak lompuina long service batch in dona wanga tui kol korin kan choi moina le kan lompuina hi tilung takin lanange Puef Mingthan Zawa Core Treasure ipo hi athuzia kha in veka an service hun chung tarlan ani ran lova sethiam tlang do ne Pikemal Somi UIPSM ipo hi thuziakin ang veka chiar chuak to lo menge pi Ralthang Pui Home League Welcome Sergeant Pu Van Nuai Thanga Core Welcome Sergeant Pi Zouliani CRS
Piram Nundangi, Home League Treasurer, retire. Pu Manpunga, Core Secretary, retire. Puje Chung Ying Lova, Core Secretary, Laksak Tagan almost hooked. P. Lalsiam Liani, Home League Treasurer. Pu F. Rotanga, CSM